Iga luues hommikust ütlen tere hommikust. Iga luuel õhtust ütlen tere õhtust. Siis kui saabub öö, ütlen ma head ööd. Siis kui päike paistab, ütlen tere päevast. Tublid lapsed. Nii, nüüd kordame teiega. Mis päev täna on, kes teab? Janikul. Täna on meelepäev. Tubli. Nii, istu. Mis päev oli eile? Kolmapäev. See ütle lausega. Eile. Eile oli kolmapäev. Ja mis päev tuleb homme? Homme oli reede. On reede. Keskel on see. Tubli. Mark, loe palju, kui palju poisse on täna meil siin ringis? 2. 2, tubli. Tanja, loenda, kui palju tüdrukuid on? 1, 2, 3, 4. 4, jaa. Saša, loe, kui palju kokku on meil siin kõik. Kõvasti loe. 6, tubli. Lapsed, keda on rohkem, kas poisse või tüdrukuid? Tüdrukuid, tubli, Saša. Nii, kordame teiega värve. Nii, Tanja, alustab. Roosa. Eva. Punane. Mark. Kollane. Николь. Must. Женя. Siim. Nii, Saša. Valge. Tanja. Roheline. Ja Eva. Pruun. Tublid, värve teate. Nii, aga numbreid. 1, 1, 2, 3, 4, Женя. Saša. Tanja. 7, Eva. 8, Mark. 10, 9, jah. 11, Ja 12, Saša. Aga kui me lähme tagasi, teate? Saša, alusta. 12, Nii, Женя. 10, Mark. 9. Eva. 8, 7, 7. Saša. 6, 5, Николь. 4, Mark. Eva. 2, Ja Tanja. 1. Tubli. Nii. Kes mulle ütleb, milline aastaaeg on meil praegu? Kevad. Kevad, tubli, Женя. Aga sa kuud tead, mis kuu on praegu? Maikuu. Mis me teeme maikuus? Сажаем. Istutame. Огород. Istutame kartulid ja mida veel? Kartulid, tomat ja Морковка. porgandid. Я сказала. Mis sa ütled? И кап. Kapsas, jah? Якобс. Kapsas Растение. ja lilli istutame. Еще Mida veel? огурец. Яблоко. Tunned А еще есть такие помидоры пинки. У меня дедушка Сая посадил сливу. Ja, tubli vanem. Слива вкусная. У меня уже дедушка. У меня уже бабушка Ja, завела. tubli. Nii, kordame teiega tähti, ütleme tähe ja sõna, jah? Фазанчики. Tubli. Saša. Mis on siin? Auto. Tubli. Женя. Эван. Николь. Дарин. Марк. Ева. Глобус. Глобус. Тубли. Таня. И Иса. Иса Ульяна. Нил. Кась. Шина. Кась.
сложный. Ні. Нина. Ніна. Марк. Єва. Оля. Таня. Папайка. Саша. Соня. Тигр. Я не подсказываю. Ні. Марк. Ні, якесь малата місце так. Вihma Varia. Niin, Tanja. Ja nyt tulevat natukena raskaammat tähän. Kes mälättää? Ja kes se? Missä? Ja se? Tuuli. Niin. Võtame meie nädala teema. Meie nädala teema on putukad. А у нас дома же идет паучок, мы его в гости зовем. Nii. Alustame. Limblikas on see ja vaatame, mitu neid tiivasid on. Üks neli tiiva, jah? Nii, Tanja, mis värvi ta on? Kollane, must, sinine, punane. Punane, jah. Aga kas liblikas on väike või suur? Väike on liblikas. Kus saab liblikat näha, kes teab? Jänikon. Liblikas. Каждый цветок это не ее дом. И каждая травинка это ее дом. И листья. Nende lilled ja on nende maja. Tubli. Olete näinud liblikat? Nägid? Liblika нектар пьет. Jaa. Liblika зелье обод. Nii. Kes see meil oli? Tarakan on see, jah. Mis värvi ta on, Ženja? Mis värvi Ženja ta on? Värvi. Mis värvi ta on? Värvi, mis värvi ta on? Pruun värvi, jah. Mitu käppaid tal on? Loen talle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 käppaid, jah. Ja mitu? 2. Ženja, tule näita, kus on tarakani silmad? Tule näita. Ja mis värvi nad on tal? Mustad värvid. Istu palun. Nii. Mis see meil oli? See on mesilane. Jah. Mark, ütle palun, mis värvi ta on meil siin? Värvi, jah. Mis värvi? Koolane on. Must ja veel? Oranž on. Aga mis värvi tiibad on tal? Valgel, jah. Loen ta, kui palju käpasi on tal? Ei, käpasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teisel pool ka, jah. Aga 2. А у нее даже есть маленький носик, как пятачек. Aga kui me vaatame tarakani silmad ja mesilase silmad, kellel on suuremad silmad? Mesilasel on suuremad. Тараканы хорошенькие. Тараканчики миленькие. Need Добренькие. Даже если их не жить, тогда не кусаются. Как будто бы что, по-хорошему не жизнь. see meil oli. Это же тоже жарко. Aga instituudis lepatriinud on veel väiksed, jah. Можно мне рассказать? Видите, желтые.
Ilus, jah? Ева хочет вам сказать про Божью коровку. No ütle negatiivne. Это Ева хочет сказать. Божья коровка есть тлю. А тля, она лечит двери. Я сказала ей, что лечит двери, потому что... А у нас на машине было нападение тлей. Это такие жучки маленькие. А если они его... И, кстати, Усика, кстати, муравьев вообще сложно. Ja Sasha, ensin. Sasha, äänplik, tuplik. Lue, kuka lukee passi? Sasha, lue. Tule, Sasha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Täällä on kõige rohkem jalgapassi. А какого цвета я знаю? No ütle nii palju, mis värv. Муст, Must. серый, оранж, это как там, Pruun и вальги. ja valkoinen takaa. И вон она, большой классики и глазки. А еще такие вот с оранжевыми пузырьками. Я видела наполовину зеленого пуга. А еще не помню. Это красный крест. Aga kes teile kõige rohkem meeldib? Sasha, ütle mulle, kes kõige rohkem meeldib? Sasha, kes kõige rohkem sulle meeldib? Tule siia näita. Tule siia. Aga eesti keeles? Lepatriinu, jah? Женя, tule sina näita, kes sulle meeldib rohkem? Мне нравятся паучки. Aga eesti keeles? Ämblik, jah? See meeldib? Nicole, kes sulle meeldib? Kes on? Mesilane, jah? Mesilane. Mark, tule sinna näita. Tule näita, kes meeldib. Liibrikas. Sest ta on ilus ja väga. Ieva, tule näita sinna, kes meeldib. Kes on? Liibrikas, jah? Ja Lepatriinu, jah? И Божья корова. Я тоже знаю. Моя бабушка и бабушка. Можно я скажу, мне нравятся еще и паучки. Мне все насекомые нравятся. Я люблю стих. Nii, lähme nüüd istume lauda ja ma näitan teile üht videot ka putukate kohta. Ei, istume lauda. Tule istu lauda, Sasha. Если мы рисовать, Tulge siia, kui te istume. Ja siia ühte lauda. Женя, Tulge kõik siia. Sasha, kõikidel on näha. Нет, подвинься, подними. Это как... Я хочу за домой. Тихо. Miks putukam tundmatu on? On siis nagu lisakäed. Käed on tal, jah? Nagu teil on käed. Putukatel on palju käsi all, jah? Mitte ainult. Paljud putukad tunnevad tundlatega ka lõhna. Oot, mis asja? Tundlad on siis ka nagu putuka nina. Jah? Putukad
putukad leiavad lõhna internetis. Lisaks suhtlevad putukad lõhnade teel ka teiste putukatega. Kusjuures need putukad tunnevad väga hästi. Näiteks suudavad mõned isased lepikad tunda emase lõhna isegi mitme kilomeetri kaugusel. Vägev! Ma tahaks ka nii kaugelt lõhna tunda. See pole rõhvi. Osad putukad kasutavad tundaid ka kuulmiseks. Nad kuulavad ka niimoodi. Haara, kas kärbsel on ka kuulda? Ikka. Kärbse tundad on enamasti lihtsalt väga lühikesed. Erinevad liiki putukatel ongi väga erinevad. Mõnel putukal on tundad lühikesed, teisel aga pikad. Mõne putuka tundad on sasunikud kuulike. Teiste tundad on kohevad nagu uudusumed. Isegi putuka vastsed tulkudega väikesed tundlad ei ole. Väga äge. Mul võiksin ka maailm tunduks siis kindlasti veel imelise koht. Meeldis teile? Ei, meelde keelest ka näid vaatama. Nii vaatame veel üks sellist. Ja ma vaatan stopi peale ja ütlete, mis putukas see on. Kuula ja korda. Nii, kes see oli? Kes see on? Лепатрин. Как это смотреть? Я читаю. Kes see oli? Mesilane, jah. Зачем посмотреть? Mesilane. О, ты сказала любимый. Kiil, jah. О, это что? Kes see oli? Kes see oli? Seal oli ka meil. Sipelgas oli siia. Näe, Sašal ka hammustas, näita oma hammustust. Näe, Sašal ka hammustas, jah? Kärbes hammustas. Jah? Комарик сухарик. Комарик сухарик. Комарик сухарик. Saskia. А Саша, это все? Nii, vaatame veel. Ой, это был шмель. Да. Мы перепутали, это был шмель. Nii. Kes see oli jälle? Lepatrin, jah, mis see? Õigesti on kirjutatud? Õigesti, jah. Не, неправильно. Kes see oli? Kes mäletab? Муравьишка. Aga eesti keeles? Sipelgas. А как там будет написано? Õigesti? Что здесь будет? Неправильно там было написано. Это не шмель. Pärast vaatame veel. Где-то шмель. Кто Kas шмель? teile meeldisid need putukad? Meeldisid? Te ei karda sipelgaid? Sipelgaid ja lepatriine. Siia veel üks kord. Nii. Vastake veel üks kord. Kes oli tässä? Kes oli? Lepatrinu ja kes see oli? Liiblikas ja tarakan, jah? Nii, keda te tahate praegu joonistada mul? Joonistada. Lepatrinu, Saša, keda sina? Liiblikat. Nii, Jeva, keda sina tahad joonistada?